Iyang okay panipon manen wow na ratso kon peyu wow kisanan ken kolikain konan alang konan kanyay ko wow chororang sa machay kopna karyang kopna speaker and legislature song kong lagalagan nan kanyan siya mumot sa government to chon kon peyu sab pechawan ko ran karasam nan sa machay Rahnwet ngay sa lini ko nas makan pechawan kalene ko purakan au kapen sa pagmachay Rahnwet. Hoya charalapen sa pagmachay Rongen karyo education week karyaw Micronesian production plan pechawana pani siyay the contest kasilumen kapasa mabitokan sila kabinsalet te suma ko bitay saktuwa o kapayo sa pagmachay ran masala and way Pohnpei. Rong sang kolonia wen Pohnpei, palian rong nan sa machay region Pohnpei. Pechawan yang choweta, kain sa ran education week, me pechawan miyawi. Ni chilay ni sa kwan pariya katriya sa kriyaw ni Chimen Pohnpei, me pechawan absent school and wen Pohnpei, telanya wen nach. Programa chong Raila school kan and Pohnpei yang ato private school kan koras me pechan nan wen Pohnpei. Karaman tatawagan education week wat ye kwen chok paita kan in sampatak chong school kan na ne weo pan school kan. Nin tuwen tami sansan me tatawag and education week wat pechawan chapter ni school kan and wen nach o wisono. Ni January sa payo riya batriya sa priyaw ong ral sampata ko chon school kan sang isi ledwin kawalo o pechawan miyaw ni chim and not me pecha ni school and not elementary school o me pechawan miyaw keynote speaker and rano ye Professor Susan Moses ni January sa klimaw riya batriya sa priyaw wen matalanim me pechawan miyaw keynote speaker din Murphy Elias Wayne Kajin ni January sa Wano ni School and Roy Elementary School may pechawan niya keynote speaker ye Senator Oralin Mofik ni January sa Kisu Rail Sampatangkan o John School kan and Colonia o Wayne sa Cos ni Chimen Colonia may pechan ni Spanish 1 o may pechawan niya keynote speaker ye Miss Phyllis Silvanus Menian sa Ochawiya, Haman Port Number and Campan School and Wen Pohnpei. O kain sa ran education week ye ni January sa kwano riya katriya sa kriyaw o may pechawan niya keynote speaker ye Professor Susan Moses. Ni tuwen tami sansan me parang school riya katriya sa kayo mga teacher of the year ye Ashley Apra sang school and sa palap nan way matalani. Haralapan education week and parwat ye navigating with passion, collaboration and perseverance to succeed ni sabal machay masanan Pohnpei ye upana kakela ka sabal machay poitakan. Karyawan sabal machay Rahnwet, palian rong nan sabal machay region Pohnpei. Pechawan na natire rong, magkasalita may Micronesian production, mahuya non-profit organization may pechawan sa karamu way pakanunsap may kamatong ayaw te contest te pil competition may panuwach men kalilek way. Nan siyayan kamatong wachap kachichi ka challenge epit menen sang challenge te kisakis kan na ramas tapuyin na ramaseo chungalan ke karasapa sang cold kalak o pilkap magic trick te sang chekan sang challenge te kisakis na ramas tapuyin
Competition was pan Riau ni Pepor Riau sa Wano Riau kat Riau sa Riau Tatar Wasa in Spanish War Colonia China Friendship Chim o Langang Waipokot. Irokay mensay na pit ran and siyay watch kaya weapon frustration at yung office o office taken nanyang pachang men kabasa na registration ka niya o isais. E pacha nuwaran mo ni chala isang mga kurup na puinew te amanaramas. Mecha na meniyang kasaleta challenge mech malenti. Korya mapangya kisakis the price category silu mayay kayo term best performance koryaw most creative o kasilu most pro energy kasilu na listed sa kan mekanya rano heo mayay who's the liplipanya open business kan repertuan yang kasaleta tepin nachkitara pain men nachki mesh pilpanya nan and register or be size to a chala ay saklimao kung kakashto o nachkila takasala sa kan no kung business ki kung call te akar telepon nan paslur ya usaro wano limao sara limao o mga ichik te email kung kakanale te Micronesia Production @gmail.com. Kasiluan sa kalmachay Rahnwet Yemen kabasal mepit tokan sila kapinsalet te soma kofite saktuwa. Pali magin pachuan na pali tokan sila kapinsalet te soma kofite saktuwa. Men pachuan sa karak ko ipakan meray aramasakan makakir niyang kachkit te pachuan tokan sila kapinsalet te soma kofite saktuwa. Sang sambar limau lele sakisu o sam aramaslaw sa paraisak walo pachota. O enpil pachawan sansan may yakan mensenyan so chakap yang kachkit pachawan ale tokan sila silwat. Tokan sila kapin salet sa mga COVID saktuwa watch. Kun pachota publikal palpanian monunian Pohnpei ni dispensary and kolonya. Panian publikal kun pachawan rachta plakwalo numansang lalkulak sauchik sa niyat lanyalan o en pilpachawan sal na baluwat pilpan rajita o ipakan ran kaunab sang lakwal wala pimansang lalkulak silu muray sawas. Koros naman yang kachkita pachawan tokain silasil en kabinsalet sa umako pitay saktuwaw. Kananane o teta tarakwa man tokapan pachota tokain silasil kabinsalet sa umako pitay saktuwaw ken uyang nipa wan pilpachawan sansan meranwat kichay sapanman kuniyan silasil silo materna vaccine chansan o Pfizer ang raisarikan me pacho ni sampar limau lele saksu. Ang materna vaccine pachota pakriyaw nan railan rakriya sa kwanunan tunga chansan kun pachota pakewcha o Pfizer kun pachota pakriyaw nan railan rakriya sa keunan tunga. Samli kaway tan kanyan US Central for Disease Control uniyan silasil en kabinsalet sa mga COVID sa tuwawat so chakapat o apal pararabas pacho ni percent wise sa kayo koncheo. Nan report met pachota sang Palian Pohnpei State Vaccine Administration kasaleta meleleto Rahnwet tabapur reo en pamya katriyay sa kriyaw irailar masan Pohnpei kan nakachkiyat tabachawaner tokan sinasilen materna kanya untuk the primary dose railar mas Neng tumakot 55 kaman may paspasan percent wise sa kayo paryawan tok tasakan tos iray na rangas nan kuti subuku waliakan may paspasan percent sa kasuwa iray lakan mukachkiyat tabachwaner tokan sinasit en chansan no materna iray na rangas neng limakot waliakan kaman may paspasan percent sa kwano Rahnwet Pohnpei katin sa kanman kuniyan materna riyaw katabuk limay sa kwalo uniyan chansan o uniyan sila Pfizer sila katwalo buki. Kaya sa klan sa kanman chay Rahnwet siya nasanlangan Pohnpei ngalangal ka paspasan ni video point silo klap
8 menit 5 8 5 Ulal pan paspatan beach dima poinche kulak 10 minit lisa kauni sawas hoeu malangal pan paspatan beach 0.10 kulak 1 minit lisa siluni sauci Rahnwet ang pan paspatan ang tungan paliyata mo palimasa ninate isak limau loklekan kaina pan paspatan ni beach sulal walu pan tabakin o pan kap niya marmarakan kacaw o kayan saw Ni saucuklen ni saucukin ni esin ang pan paspacanan pungan paliyapang o palimasan inat isak lumaulan ni isak loklikin paina pan paspacaw ni piti sulan walu pan tabakin o pan kap niya mamarakan kacaw o kayansaw. Niya pa ang pan paspacanan pungan paliyapang o palimasan inat isak lumaulan ni isak iloklikin paina pan paspacanan piti sulan walu Pan tawakin o pan kap niya marmarakan kacaw, niya naman pan paspacaw. Nanpungan paliyapang o palimasalin at riyasak, leriyasak lamau, loklikan tayo na pan paspacaw na bituaw, leriyasak pan tawakin niya nga marmarakan kacaw. So, wanam namuran na yung paspacaw, nitigarwalisak tuwaw, wanam namuran Rahnwet, paspacaw nitigarwalisak. Wai sasoman kacaw mamuratan ang raya na warga isak tayo paspacaw ni Isis. Sarapoint sarasaro. Wai sasoman kacaw mamuratan ang sampung watch paspacaw ni Isis. Isak. Pohnpei pan rasang kachpen. Klak 1 minit silisak 1 ni saucik. O pan perang salang kachpen klak 1 minit pa isak 5 naman sa manlapap. Ngayon ko yung natyakan autabalan sa panmatay ng Rahnwet, kailangan ng kubran karas o kasalila.